ning pui nam te ka chinela ka lo lom le veka che u hai ni aron chuak eng thakhop maya ka fapa mutna bula hianin arim chang ka tia ka chhiar chhuah thuai ka du wang khan zo Saisihchhuah theology kha karon chhiar zo nge las na ber kha zoram kot chhuah chhim lama ti hi Reverend F sang vela zia khi kan han chhiar lenge zoram khopui kot chhuah hi marlam ni to lavin chhimlam ani to zo kang chhimlam kot chhuah kong pui hi alapingang zoram khovel kot chhuah hi chhimlam ani to do na wangin song akya blong chol na te so in la mang changkai mang ti a pusai khuma South Van Lai Phai Kaushan Rongbol tun sangkas gwa somruk le pahni achanga ruknga vela alau soito deng thangan azia sangni pasari a ada upalal thamwana longthlai veng pui Kaushan ramthim vei tun kum sangkas gwa somruk palia rongbol pui bazar Kaushan upaliat manga zoram mangai tu lalpan athlonin chanchin thamin peti hlaphwa tu hne na asoi akia pachangin chimtui pui kelodina longlian pui anron tol lut dul don ani han en ro le zana mai eng te sup te so mai longa jin vei wak te anni so chimlam hil mizoram kot chwa turani ti a zanre ai kham thim hlima kalodin lui pui dunga alo thlir pui kha lalpa lo mu lok tir ani chuan hun tak chu kai ni soi thei ni lo ma se alo thling le mayang kapor lu tu kai ka in englo pe lawa mai bokala phila ti phot ka du sia kum sang ni le som ni me ni som panga Friday alo thlinga purwa ta SCPWD sia ha long thlai thlabung lung le division enkol tu chuan a duty atangin mizoram chhimlam India le Myanmar international boundary ar thlo do na wangin Reverend Kilwaya le upachasia manen min lo shwain kan zui vele ta hlo maya kum hi ti za thi kho vela kan lo om pe ta helai mun hi voi khatma thlo na hun kala nei thei lawa nei thei po ni ila kal na tur lir thei om lo chuan kan thlo thei mei bok lawa kan sin thei na tur min ram han sak tu purwa ta chunga kalom a tun hun hi kan dam chunga kan thlo ma sak ber na le ato ber na po ani to mei thei India le Myanmar ram ri zorin pui zo cha chwa mun India le Myanmar ram chung KMMTTP kalpui ani dan ti chu kan va mu ve ta a ka va mu ve ta a longthlai atanga zo chwa thleng hi na po 90% don tho zo ani to a motor kong pui double lane in a chwa khup maya longthlai atanga zo chwa thingtlang khotere te kilometer somriat vela hla chu darkar ni vela speed chak thatok takin thlan chungin kan thling ta darkar ni 2 kilometer somria chu tuna te chuan phaileng te po khu kilometer somria dania darkar thumli a chan chu konga chiat wang ania mo kong tha se chu mi zoram hi a chu tina zaw lawa in kalpo zung the ani zaw cha chua chunga kilometer khatvel se ta Assam rifle ke malo oma Captain Ravi post commander hawin an lo oma hela hi a minga zorin pui ti ani a zorin puya hian kan chola Colonel Ajay Kothia la in min lo welcome ani hi Myanmar ram chunga India sarkar in kongpui Assam project chief supervisor ani tin Myanmar le India temporary palai ni form boktura Ministry of External Affairs in arwat ani a zocha chwale city siwe in cards and chin len ha tho dan te min lo shila cold drink le me tui tak te min lo chhop boka khulum po atidai song mai Captain Ravi po sipei za ni vel nen ram ri ven himba ka Myanmar lama na thok tu te le so supervise tu te hi an veng ani ngazaurin pui atanga kilometer ni vela hian India Myanmar ramri international boundary lama kan thlan theili a ramri lui hi zo chalui an ti a India le Myanmar in kalpo na lei an do kaya motor somni le pali donor kalkai thei tura rin taka do meter som thum le ka sayani Myanmar ram leilung chu kan varap tangi meya Myanmar ram lama hian Myanmar sipei ti kem an nei ve boka akya phi tu na chuan siwe anti a khovel in dau pui pani na khan longchol na mun pui le thlo theina tum mun in dau na ata na mun pui mo tak ani a British sarkar in mun khwar na ata na man tlat kha ani akyap tuifin riat kam atanga mizoram chim tom zo cha chua in kalpo na siam turin sarkar chon aron tin zon taruk rui mai ani zo cha chua atanga Myanmar ram kolodin tuipui kam kho pakhat palewa chu kumsa kilometer za le pakwa hla ni a hi motor kong pui lianin atlun zoma palewa atanga akyap
hi kilometer za somsari vela hla longlian kal theina turin chimtui pui hi siam vek ani don bukani chimtui pui hi tuifin riat ne na a in fin na hnuaya chang kilometer khat zeta zau lui pui lian tak alo ni to a Saisihchhuah khopui thlenhma hian India sarkar pu in chol longchol na lian pui asiama Saisihchhuah khopui thanglama khwan cheina sarkar pu in tuifin riat chhiar kar thar asiam mup mai bokani Colonel Ajay chuan palewa atanga Mizoram lam hoya kongpui leitura har satna omne unewa chu wangin Mizoram atangin palewa panin Mizoram lam atangin kan lai phei ve zok don ani kilometer ni chung kum ni chung chuan kan zo thei mai anga ti chiar bahla le vak thin pulian ming thanga hian ni som ni thakhat sak ni som khan zo cha chhuwa a chimlam ko chhuwa tura hian ke nga ta kalin tongtrai na po alo nei to ani ti thu te asoya ama pulian ming thanga po hian kan in ton voi khatna ani a ama pulian thanga po hi kan in ton voi khatna ani a thian thatak thlaraw bo man na lama po thane ngai tak hun lo mang ve to thina ni chanti havin kolner Ajay ne na pu Saisihchhuah man kumsang khazkwa somruk pani vel dei to a alo soilok to kha tuna atakin alo thling dik mek ani ti te kan shil chuan mak ati ve hle meya Colonel Ajay hian an zinga pastor te kan tel ve ti asha a kaini point helai muna nalian le ro pui tak thok tu ani ti kan sha a amo phurna te hlen turin reverend kilwaya chuan Colonel Ajay chu mal somna dil sakin tongtrai na anei tak nge ani thei tui chu istui tak min buat sei saka ai tur sang te min hluya kholum po are song mai kumsang ni pali khan associate general Secretary IC Mission rongbol na chu chelin MCM headquarters serko na ka omve a khovel huwa pala li swa thupek ro pui hlen chuak tura kaini baptist kaushanina ma kan lak dan tur thirlok na vision ril rulama pathianin min da sak chu zia kin ta da India ram marlam be nan Delhi khopuya mission station India chaklam be nan Kolkata khopuya mission station India mar chaklam Himachal region be nan Guwahati a mission station Far East Asia be nan akyap Myanmar mission station Bangladesh be nan thlabung tlanglok cheka bazar bula thlabung bul ti chawlo chu heng mission station bunna tur thirlok na vision min pek lo chu kumsom chung lekin pathianin MCM mangina ron ti pui thingta hi pathian ne na ka hlimna na chatak min siam sak tu alo ni tuna akyap thleng thei tura India sarkar malak na te hi ka missionary ru atanga ka thlir chuan lomom ka ti hle meya akia pa khan missionary te chuan mission rongbol na chu nei in thlatin hian iswa ne na mi ti an hruai thin ti te ka siam reilo te akia chu Asia khumwal pui mar chaklam be na ta na kan ko chwa alo ni thei mei don te hi ka hlimna ani a MBC headquarter ra ko online Myanmar rama akyap khopuya kan mission station tur hi thlo man sham ka tuma ma se Myanmar rama lu kha lo ol sam lava sarkar an khir mei ba ka akal kong hi apop tok lava chimtui pui kal thlanga akyap kal chu ka thei talawani kongpui alo chhuale ta ka hi chuan ka dam chung hian kalpo kala kal ve mei the ani ti in ka ngai to na aleng vel ani kan mizo thlaraw mi ale rongbol tu thatak tak ten mission veina thinlung atanga anlo hmulok te hi anlo hmulok atanga lo thleng ta hi ani shan lava lo hmulok lo po ni se pathian ril ru a le pathian thil lo ro man ani to chuan pathian hun ro ta tu ma dal thei lo dan thei lavin lal kura pathian shelo mi man ruwa mang ang khan buddhist sarkar shwai tu te le hindu sarkar shwai tu te mang hian athil ti tum hi ahlen mei don ani adiklu tu khai hi chu I engpo ni se la pathian athil tum hi ati thau dona lo soi lo po ni se lo mulok lo po ni se ti ani a ama ro chu enga tinge an mulok an lo soi lo kan ti chuan lalpa Israel te pathian hen ami te hi thil shil lok lawina da lawani ti kha bible om ve tlat ani hei thutlung thara meu po hei zol nei tan te ti alani thau khamo chu wang chuanin pathian mi te hi chuanin soilok lalpa pathian Israel te pathian nam thlan ti mayang lalpa mi te omna to reng renga hi chuan shillok theile thil lo mulok thei hi an om ve nge thin ani
heng kongpuya ti hian kan Mizoram hi apal thlangin nakin loka chuan ramkil khor ni to lovin khovel ram changkang le hausa pui te in kalpo na le ulsam taka an pal thlang theina ram alo ni to anga tuna hian hausak na sum le pai ti hian min han luan tak tak huna chuan kan Mizoram le Mizo te hi engdin hun chiange kan din ang oti in ngei to na kan nei thina materialist in min nu lu chwa to a vai ho tangka sum pathiana bi ho kan ti ai ma in tuna hian chuan Mizo hian tangka hi pathiana kan nei to zok ani si a changka na le ma son hi kan zo lava secularism Saisihchhuah na ring ning le pe to lo tam tak omna ram anita a nominalist taka nei lo thil ti theina nei lo a ming chawa Krista in ti rama kan siam me ka hian khovel boruak dangin min han lu chil tak tak hun hian engtiang in nge kan ram Christian hian alo ma chonang le kan chiat pui tur ma son hi ani thei mai angem o zoram atak tak Christian lo ni tola pathian thil ti theina mang chuak tu lo ni angche hei kan soizom le zwayanga a enge chane man ngai lom lu tu ka an fak om ka tian lom om ka ti an le khabu zia ve te hi purwa ta khat chhiar te alo rem ti ve thaw wang khan ti khan I hei kan han chhiar ve ni a ma ro chu kai ma hian chuan thil tam taka lang thina pastor chhona hian a soi kim ka ti a zol nei dang te po hi an thawek na rualin tu ma soi sel soi chat ka nei lawa ma ro chu pastor chhona hian a soi kim ka ti em ma zoram ma ton tur hi atir te changin politics atangin party changte pon soi kim vek maya ama ro chu kan shilfia dan le kan soifia dan ni ro chu in ang lo vek maya hei ramthar kan ti tak tak hai independent nation kan ti ang chi te ron om do na hi chuanin pastor chhona kha chuanin sakhoti danglam na athleng do na ti ani hei athleng nge do na thleng lo the ni lawa enga tinge kan ti chuan voi ni hang kai chu ka soida lang hian min an soi to lo mi soida nang hian ka soi ne thei lo achan chu kan Christian na te po kan choi vung ma Christian kan ni lo mi Christian ti ata na moi lo Christian ti tur ani lo Christian ti tur ani Christian ha kan choi lunglu tu ka ma se he Christian na ina kan thurin tak tak Bible Israel te pathian thu na sataka akal zia le na sataka adau zia le ati chereu ati chhiat zia hi mutu le shetu kan ni chu mi tam tak chuan an shelawa I asoi mailan oi lawa an thin kan tirima kan thu soiten mi huat achang thina ni ama ro chu engpo lo ni sela a hun lai khan tu point thil dikle thu tha soi sela asoi tu khalo man hlo ngai lo kumalau kala an soi dik zia te an thil ti dik zia te an muwa fakle choi moyan hlo chau thina ni zol nei kan ma zol nei kal ma sa ti pon ti du da thin kha ti ang khan voinia thu dik tak hi soi ma ila Israel na thutlung kan soi wanga mi tam tak huat kan ni a voini thleng pon mu sit le huat kala hlo a khoi a poni sela group ani mo chhiana ni mo khatiang enge mani khwa poin pathiana changa tharau changa min mutu min lo chan ngoi kami zia te ka ni na ang min pum ngam om ma sela musit ka hlo na tam tak chu he Israel na ka soya wang hi ani ve pakhat bokani chu wang chuan tu na te po heng hawan thu cha te hi ngai nomin thawiaw ma sela Christian achang chuanin thil hi adik thei tak tak don lo na kina chon sa khoti dang lam na lo thlenganga chuta chuanin namhar na thlipui te tu nai na saina thleanga namhar na kan ti khan he mizo na te hi mo an ti fau thin ani lo zia hi mizo ni du lo tam takan oma kuki ni du lawan oma mar ni du lawan oma anin an zawai mai khan an ni na kha an mani identity kha choi nun an du vek mai ni ama ro chu nakina chuan lalpan rawa rel tak tak huna chuan he Israel na thla tu bul khal zokopa fa te kan ni zia hi kan shat fia huna chuan khang mai kha chuan boina siam to don lawani ma se tu na chuan boina siam lau thei lavin kan ram hi ala omani hengi chu tuna changa hun eng tika nge ani don ka shilo an shat chwa huna me chuan kan lau thi to mai thei ani mo le kan chiar lenga chimlam hi Mizoram kot chwa ani don ti zol nei te soinem nge na Reverend Hkil luai ziak ve thung atoi to he zo chep o ni som panga me sang ni som ni jing da ruk rik ma in KMMTTP kongpui ena India le Myanmar in ri na zo chwa thlo turin lunglei kan chwa sana longtlaya PWDEE ten chu tui tak min siam sak chu phur takin kan aya kan chia rang deuh hlek tonge zo chwa chu tlailam pangdar khan huwa kan thlenga corner ejek kothiyat le Assam Rifle Commander Captain Ravi tenen kan in koma
an kongpui le dan ti min shila kumni nuwa chuan siwe thing an peifil man tur thu min shil ni somni pariat April sang ni somni khan Saisihchhuah kan thlo to a violent nuwa kongpui thlabunga changa lunglei pal thlang na Saisihchhuah kongpui sabing tung kal theina sangka zariat somkwa khan an lo lai chuak to a hemi kumvek hian hakha pu an thleng halani British kongpui masaber hi chimlam alo ni a zochu chhuah kongpui che em me kong chuk chho omya lo wa an lei chhuah tarwa mai chu kumhni le achan ve a siwe thleng lai zo tura an soite kan shatin chimlam hi mizoram kot chwa alani angti a zol nei ten an soi nen a in ngai zong phei ta thup maya ngei tuana ati thui hle heti laya ka ngei tuana a chuan he ma son na kong puina zo fa te min chil po tak tak ma in engtia lo ma chon tur nge ni angti hi zona poi mo ber ni in ka sha kaushan havin thil dang zong aya pathian mi te lo bwa sei kan ti mak mo a ngai a him ber mai 5-star hotel in again tel turte sapin mizo nula no chu chuar tur an thlem thei lo nan kan lo in bua sei angai ani mizo hmeichhia mi pano bang ruk bo tur tam tak an him theinan in ven na chu kaushan hau kuta da ta ila suma wanga kan rin na kan ti dak chho zel huna kan ram kaushan chunga lalpa arum lo nan ma lo lak ma sakna chang she turin in bua sei nga lang umyang mi ti in mizo mi puile kaushan te ka som che uni tu na changin chu huna tan chuan pathian mi te chong trai ngal tur le bansan ngai lo turin ka nge na che uti khana top ta kan thu ziak chu I hei keima hian soi bel tur hi ka nei vele thina ni ati enge I keima hian soi chak tam tak hi ka nei thina maro chu ron soi kher hi ka du thin lo maro chu hetilaya I enge nakina 5-star te mizorama lo changka nga om huna khan kan mizo hmeichhia te I hotel anin zor lo na turin kaushan hau te kuta ati hi karon soi vele du ang hei voi khatlai khan rei to ta sangni le som pasari chho bor vela khan hei I midang dei chu ni lo ka u nau te ka chung te kan keima ni lein han hai te tiang te chu ei turamin som chang te chu kan ei khom chang te an chong trai thu hla khanin le an fa te an chung te an nau te I state danga na thoka kalte emozirla emokhang an omre reng khanin fuina thu cha hi an nei thina ni chu keima ka hring tu nu ngei po hi ani fau thina a chan chu kaushan ngai sang lu tu kaushan mi du lu tuk mai hi ni ta hei engti kan soyang kaushana pathian ti don teila ti thei tur om ang deuh hian mo melak pathian kan chungai thiam se chutianga chuan an fa te an tu te an nau te an chung te khatia ka chuak tur reng reng kha fui na hun hi chungin khom nei na te kan nei thin ta chuta chuan kaushan lo bela ang chati hian an ti thina oi mak lu tu kai ma atharau khana dau ta ni chu kha khamo soi hei ka soi ve lo thei ta thin lawa kha ka du ta lo ni chu he mu thei lei kaushan bel tur kan in zir tir hi a chalu tu kaushan chu a chal tuk ma se enge I chu aya masazok chu pathian bel hi an lo in zirtir lo thina I pathian bel ro Israel te pathian bel tlat ro ti kha kan lo in zirtir thin lawa ramdanga ti kan kala mi hmu lawa mishing tina an shat lawa swal ti kha kan poisa ta lo thina ni chumo thushil tu in mi hei angpon thil swal ti sela athil ti swal chunga shemna len mai ani lo wangin swal ti ngam patna alo om thina ati ang deuh khan hei kaushanin awa hmu phak lawa khan ya swal poi sak lo na kha an nei thin hei poi ka ti mema khata chang khan sak ni le som pasari chawa changa kai maril ru ron lan tu ka wang khan ka fa te ka chung kwa te ka pasal fanau te le athaya piang mai hi kalau zirtir kalau soi kalau shil vele thina ni chu khata khan tuna an soi ang che an ti thina wang khan I enge pathian bel ro pathian ring ro pathian dil ro ka ti china ni chu kaushan ti hi ka soi tam talaw achan chu enge thil tam tak soi tu ro hemi kunga hianin ma se kan soi vek seng lawangai hunte achak kal chak siamo ziak tu te ti a hian kan han chhiar le akomi kan han chhiar chuak velengi akoma thu in ziak hi upa e chi thangkhu ma hi sanghaswa somnga le pakwa a BA pasa BA thiam kan ti zinga mi ani a lekhabu pasari zet aziak to a kaushan upa thingtlanga school headmaster ni chungin lekhabu he tiang zat azia atang hian midwai lo tak ani ti chu achiang ome pathian thu sia le thiam takani a BD tam tak ai chuan achiar tam zokin ka sia a soi chwa pu athia me ma mi ne theina thil ti theina siak noi tur anei reng thei ani
pathian thu a hriat thi ti nan a hmanga ngai nom takin a soya pa havin an ngaithla a an kil tuau thin ani a pathian thu ziak soi hi a melin adik adi ti atilang thiam hle boka Mizoram leimen khowela hian khopui mi te nen soipuin pathian thu a ro chuan a chuang berte zinga mi ani ome tongchai mi ani Reverend F Sangvel hi MA thiam sap chunga nge crusade nei zar thei theology lama chuan missiology MTH ani a nupui zona thiama an nu hian engkima a choma a pension nu point avul chhozela an nu in tongchai in sarmona pe a anun aven saka ahung ni me ni chutiang pastor chu baptist kaushan hian kan lo kol reng ni in reverend zuata marlam pastor kanau tinen an chhuan oma tongchai mi an ni hi kangai sang hlomani puwan le ro da sai lo hi Mizoram PWD engineering zinga mihlim lo thlazep chhun ani a aril emoril lo emo aka hian pathian thu aluang chuak tamfu ani chung kore thei taka changa ron chor chuaka officer lian lo ni thei ani boka puman zwal te nen chu anin anglo na sa hle anui na sang em me minui pe ani mo zol nei te hian ram mathlir an shillok thina mana ni thei don MT ni ti a an thlir thin kha a in se mur chuk twa khom talwai maya engkim hi in ngai zong rem thlup tamaya ni Saisihchhuah theology me phi ngun takin han thlir la kan zol nei te out chhuah hun kha han thlir let lela hun local zel hian a sui khomin a thlung khom chanta ani tuna Myanmar rama zofa omte Bangladesh a zofa omte Chorachan purlama zofa omte khovel mun sang zofa omte Saisihchhuah theology swain min phwar khoma kanin ngai te em mai hi ani political party zong in azun an phura kan khur diam duama kan thliak don ani tak hi o zofa te u tongcha yang u tikhana zo full pap ta alo mom hle me ka chhiar zo thaya achan chu lekha bu chhiar hi teima ka hara I ka chhiar pe chin lawa tia YouTube channel te kan siam ve ta ka chuan chhiar liam me lawa I ka thil chhiar te han da thela nakina keima nge hian kalangai thadu anga ka tia chutiang bok chuanin hun masalama ni kumtun ang hun ni kumtun ang ai ma a sangni somni le pathum August September thla chhove la changa I ka thu soite ka thil ti the ka zuk ngai thlanon le thina kha thil thalo atim yang tong kam moi lo ve lampang te thinrim na te hau na te khak na te in soifia na te kha atam ve ni ma se khang ti kha ka delete du tamia lawa achan chu enga tinge ka ti chuan mishing te ma son tur inzir zel tur kan ni na min sha chhuatira fam kim lo ka ni na min sha tira YouTube han siam tiras englo te hian tong kam enge mani man big le moi lo te lo na ya olatin comment te po chan zo vek te po kan lo chinga keima chau po kan hi big lo ti hi ka she thai ani ama ro chu kum khat hei avei ta reng maya YouTube ka siam nan ma ka son ve viau chuan ka shia a ma ro chu hei englo hei thil enge moni thiam na lampang edit te khatiang ti vel kha chu ka pai lo shima ka tum lawa ka tongkam pakhat voi khat ka ti to hi tian ka record ta top mi alo hian ka da top maya kha I poi ka ti lem lawa lo chong swal pal le ti swal po nei la ka soi le me ang ti angril ru kha ka nei a chan chu hau tak ve a hi thil pakhat edit tur pon thil tereu te tongkam ni khat second ni khat lek va pai tur po khan hun kha adu lu tu ka kai ni ang chang chia all tu nei lo ompui nei lo tan kha chuan a har save a chu wang chuanin karon ti pop zel hi mi chung thua te pon soi fiat tur ngai em omlem lawa ma ro chu ron soi le ron ti pui hi chu chak chu ka nei cheu thina azafa hian kan mu dan le kan ngei dan te po a in ang lawa tin mi in thlara wa chang tak zet an mu te le a chu tiang ni kher lo khovel thil tak po a an rin ve te mi thil lo soi te zol nei te lo soi te po alo dik don mange ti na ril ru nen ti sa tak po va bo zui ve tum na ril ru te po kha om thai ani kan ngei to na kan ril ru thlegi na in ang lawa eng po ni sela ke na kalo cha ve du che u chu tu na Saisihchhuah theology ka ron chiara khanin ange asoi tumber a om zia chuanin eng tik ni a mo chuan he zoram zol nei te na an lo soyang hianin
so tilai Saisihchhuah son sipai an ron huna chuan in dawa hnai hi ni ti kha kan hriat tlan vek theina turatan an ron soi ani pa boka chuanin hei zofa te in pum khatna po an ron ngai poimo vek ti ka hria a alomom lutuk ani amaro chu keima pathian thu om chu ka soi fo to angkhanin Israel na tak tak ani ta he Israel na ero hi chu tuna han soi vak hi arem to lo mun le o te po ka ti hiala amaro chu tu mizo te hi chu pathian thu du kan ni a Israel na tia khan ti sa taka DNA test lampanga changa athla tu bul anga in ngai lo tan po lali swat hisin zara I mesia enge Israel na chu pathian lalfa ti na lom ti in kan soita chu wang chuan Israel na thrau lama tal chuan Israel na hi kan pom vek mai ani ti ro hi chu asia thai ro hi chuan mi hi atilom thina alom oma I ahlim oma chu wang chuan eng tik ni amo chuan he sa khoti danglam na lo thleng tura hian kan ni na dik takan identity Israel na hi kan pom tlang thei ngei po in karinga chu hune ro chu asiat lava tuna ri chuanin kan la pom tlang lo ma mi zo bi ka ti mon Israel na oi lo nui zat man lo ma tin kan soi fo to ang khanin the mi zo te chau po ni lo kan ram chunga mi zo ram chunga namdang anga kan lo ngai te po zokopa chalbe zokopa fa nambo te jing an telve thei zia te I pathian shatir namanga kan han soi teng te po hi tuna hian min oi lo ma se a huna lo thlen huna chuanin alo ni mu an ti don ani ti teng te po kha rinein kan mu a kan lom ve me mani chuwang chuan ke na kalo fui du che u chu eng po ni se pathian ring tu kan ni a kan biak pathian minung te pathian mithi pathian ni lawa minung te pathian Israel te pathian hi mana ai kuptar ma cha kan pi le pu te chuak tu kha voina nen hian pa ngai ringa ni ti hria arin na nge tak ne na beidong lawa akuta kanin nga tla chuan keini Israel fatak te hi choi kanin choi moin kan lo manga khovel nam pum puya mi hriat ni in enge apuk tu ni to lawin apuk tir tu kan ni to jok do na ni ti kha ka thu top na le ka khar na ni ro se in zawain hun man nuam vek ule